Making our way to church now. What's so special about White Sunday? White Sunday is all about children. My girlfriend, my upurkusi. Whanau o tofi mai le tua. O whanawhana. Like an arrow in the arm of a warrior. Lulu mga inga mo ainga. Here White Sunday o kamaki. Posting the love of God to the children and the blessings from God to every family. Without children, I don't know. You won't have the full joy. My dad's saying without me, you won't have the full joy. It can be humbug at times, but always remember, they are gifts from God. Pulling up to church now. Our service is an hour early this week. Usually we start at 11 a.m. but we're going for 10 a.m. today. Even the ones that are meant to retire ages ago, we will be taking part as well too. But don't worry about that because it's another story for another year. However, come along and check out our White Sunday. You'll see a few snippets of what our kids got up to this White Sunday, as well as the beautiful songs that we sang throughout the whole service, and just ending off the Sunday with a Macca's fix for all the kids and all their hard work that they've done this last 2 weeks of school holidays. So come along and check us out. Our Sunday's looking pretty packed. Hey guys. Lining up and just hearing final words from Tina before we make our way inside. What did you have for breakfast this morning? Guys, I had toast, bacon, and egg. And That's my so mom cute. made like this fruit. And there was like cucumber, strawberries, kiwi, and there was something else. There was sausages with top of kiko.
whānau umalawa e lea lii. E tele foi le manuia o lau whānau. O le pale o toe ina, o whānau a lātou whānau. O le whaamatango fia le whānau. O lātou tamā ia. Tātou tatalo mo le anganga pa ia. Le anganga pa iae, lo mātou whesosoani sili, a fia o maia. E whapa ia ina la mātou tapua inga nei. Ma ia whama malu a tili ai lo suafa, e o mātou tangata whātau waa, ma ia i uai levi inga ma le whānetanga. Ia te oe lo mātou atua soifua e toa tasi, o nau Iesu ua mātou tatalo atu ai. Amen. Tātou whawhetai le atua i le pese iwa se funma le lua. Lua tupu ana matau upo e suma le fitu a o luna fua po i tonu sulua e o le tonu sulfa. O nisi me o whia o pa ia a o tātou toa. O whiwhunga mai ia, o le ao o whai tauna. Ote, e soa soani, ma la whaa maoni, e soa se tasi, na o mia. Oi, malos, o e sekia. E alale komu. E ke leilo, pule a oi. Ia e iai lau tu mai pepa i irana, nai whatu ia. Tā te ewa i se taimi tai au. Tā te tau i mai e a ona. Tolu, o le a le la mea te whai mai e, o le pepa i ilo. I, se i awa tai au, e i roa ai. See you tomorrow at school. Believe my uso. Once you sniff this oil, you'll get the best feeling ever. Do it, my bro. Don't worry. Sek ya ka ua. No na wha mai runga.
Sa o whaia se miti winga ese lava. O te manatu. O fina ngalo Yesu tātou te o atu I Makedonia. E tau atu I tangata e winga ia te ia. Ia, ua lelei. Ai sei fu mai ase isi 5 minute. Le ai. Tātou te o loa. Te iwa tātou tuai. Paulo, ua e mautino sao le nei mea le awhai. Mātou te iloa le nā ai mauna tangata. O le asa mea le atupu ai. Ioe, o le a tonu le mea na tau atu e lau miti ati oe. Ma o whea le a tau anga I ai pēa uma. O te manatu e te tau na tātou whātua ina Paulo, na te iloa le mea lo ia whaia. Lo tai ina o ia le angango Yesu. I oe le au soe. Mana tua sa o I taso ma Yesu. O ia na mua o mai a te au. Mea o mai winga ia te ia. E o fōfongia. Whātua maia. O lo tai o lo nā nganga I tātou. Malanga atu Paulo I Makedonia mauna wo. Ua tau nuu I le vai. Ua tau nuu I Filipi. Sa lato mawaifa fini. Olo o tatalo I tawhatafa o le vai tafi. Le atu ai. Alofa mapui mātou mai le fili. Fesosoani mailo mātou le iloa o se mea. Mātou titatalo. Molo whātasi mai. Malo fesosoani mai. Ina ia mātou whaialo finangalo. Nei mātou uma. E o I le whaavavau lava. Ameni. Tā lofa. O whaalongo atua e tatalo I le atua soifua. Ioe, o lea lava. E ise me a whai nai le nā mea. Le ai. Whaafetai o lo e tatalo, ma e tari tonu I le atua soifua. Ai, wa e whaalongo e winga I lona alo o Yesu Keriso. Nā whio mai o ia le lalo langi, e ma leo mo a tātou anga sala, ma whaali mai ai tātou, leo lai mo le atua. O te iloa le atua soifua. Ai o le nā sofo Yesu. O te le I whaalongo lava I ai. Na e whai mai, e ma whai ona ia whaali mai ia I mātou, le ala e o lai mo le atua. Se I whamatala mai, whaamole mole. Po o aile, le tangata o Yesu. O Yesu, na lavea ina lo ola mai le leanga. O Yesu Keriso, o le alo e toa tase o le atua. Na fio mai le lalo langi e lavea ina I tātou mai le angasala. Sa o wheloa I mua I ate ia I le ala I tamaseko. Ma ina ua mawai le ataimu. Wa suia a tuaro o langa. Mai ui ua maliu Yesu. Ai o lo nofo pea o ia I te tono lo loto. A o whaalongolongo li tia, ia Paulo. Sa tatala ina e lea li le loto li tia. Ma sa ia talia ina le sāwali. E winga ia Yesu ma le papatisonga. Oi, o te fiatalia foi Yesu I lo loto. O le ase me ma whai ona o whaia. Ina ia ave aia o mauna so. A whai wa e mana o e whairo atu. Wa e loto e te ola I se olanga fōu. Ma ola atu o toa mo le atua. E ma whai ona o paptisoina oe mo le salamo. Ma le wha maangaloina o angasala. Ioe, na le pau lava le nao le mea te mana o ai. E ma whai ona e papatiso I ate au whamole mo. Whaapea malo ai. E ma whai. Ua lava le vai tawhelea.
e whao ngā e papati soi nai, oi. Le ali e le a suai le fai mea e mawhai au ngā lue ngā e le mato te o foai. Paulo, o mana o lava e whanatala mai ni si tala e winga ia Yesu. A whai e te tali tonu o te whamaoni i lea ni. Wha mole mole. I nā o mai ai lau whani. E malo lo mana mawhai. Ua le lei, wha whetai le wha alo alo. O le a mātou talia lau wala au. Oh
We are getting ready to go to the hall to have breakfast. We'll retire next year. Hopefully, okay? Oh, it's a mighty. Say it's awesome. Yeah! Hi everyone, this is me. I am pretty good today because rest of the day is just brothers and that's it. Yay! Automatic training. Woohoo! My son here, my dad, my daughter. I'm actually the silver type type. I'm also the very blessed, grateful for this shit. You know, we are here for now. I'm having a Big Mac combo. Wow, I love that for you. How are we feeling, girls? Feeling really good. So guys, welcome back to my vlog. I just finished eating a Big Mac combo, and today we are just packing up. This is so cute. So this ends my Sunday. This is the ending of Looks to Wait 2025. So far, the far. Thank you for watching.